ale pu chairman le kan minister zom tak pue broding liana te kan MLA helai min bial tu pulal chuan thanga te tin heta kan mam ko chairman puje ke dong zol te kan block le unit try tu te thalai lama kan try tu te ba ka apoi mo ber kan candidate Dr. Simal som tuang ite in zavain pulikon mi pui zong tenen chi bai ka buk cheu ni voinai karil ro lo lang ma saber chu eng wangin nge ZPM te AMC hian sarkar na siam atul na chan ti hi mi pui in zo tai la an chan na sang ka va che chak em ti ni thil tam tak kan soi to a kum ni le thathum lek ZPM sarkar alo pian chung hian aizol khopui le district sanga Mizoram khopui chunga danglam na athen na sem ema chu han soi chuak don tai la atam lu tu ka wangin hun toy te om to wangin kan soi chuak thei lawang hei kan masalo khang kamit ka zaya vairama koma ka ngai to na zong sang ro hi chu Mizoram a hena omani kalola ho thei si lo karil ru hi a om et meya chu tiang chan phone mangin campaign kan be tak meya chu tamin chan na tam bera chuan kan she chiang tol chewa ZPM kan du cheu ni tian tamani chumi chuan phur na min pe a mitam takte message te khatona ka phone kwala chu tiang chuan aizol mi puite po hi an phura lo ni chu aizol municipal corporation a khanin mi puin rin na an hat to lo ti kong sangin kan ngai thateu to a chung zinga pakhat karil rulwa tu deu chu mani a pute te an abiala sub center sakna tur mi zu en pui ro te kan zukala chu mi thang lo ka chuanin cement concrete sak tuizem lian pui mai hioma khu chu enge ni ta ka tia tuizem man tlak lo ani khun ti ta ni ani le invenga chau hian ben siam kan tia ninang mun sang a om a enga ma man tlak lo an ti top mai ni chu khang wang ringot po khan MNF sarkarin AMC hian ro an rel thiang to lo mun an ti heka sum an tu wi omani ti kha karil ro lo lang ni chu tin bongkon brigade roll kan soi cham chia ka soi non to lawang in ril ro lo ngai to chun jom ro u tin sip miu tanga garbage truck somli le panga an don la tha em mai kum khat nu le ka man tlom le to tiral tu ti kha AMC kai shwai chun jom tur hian kan du to lo ani kan ti ngai garbage truck thalai reng man tlom lu tukan tiral ta ka wang sarkarin noi za thum le som le paru an lo ring mat ti kha mi puiza lo na en ti na ni CNAG report sa mi som ni le panga phechuan amo phur tu chunga responsibility fixed ti turin an ti nge ani kha engwangin nge helai aizol municipal a hian ZPM in sarkar na kan chanang bi toy te in soi leang ama sebera chuan max kan soi cham chi max ko rani na ringa arina wangin sinot chuan ko ran zong te na lekha thon chuakin registration dive thailo mire theite an ko ran huam chungan omani chuan ti sak vek roseti in shia tin an chwani ko shan rin sarkar ni ba thuem chu ba ga chuan adot le tan chuan United Pentecostal Church Mizoram te chuan an thok tu zong te maxi compulsory zom victorin shia tin an chwa tir boka hetiang anga ko shan ina min ring ya ro puini
chu mai chu na ni hlei ne ko shan mal soi sen lo then tu na hian an ko shan huang chunga Mizoram Sarkara mi health insurance hi an rin to ka wangin an ko shan member max registration ti thei lo tu te chu registration an ti sak so chou muk mek ani ti chuan ni china puma rowan avei em kha ai zola khopui tangin khopuya thingtlang tangin khopuya damdoi in an ron ta na van doi thak takin han thi ta thi to nu mana ruang hanin phur le chu arab thak em ani anom na veng YMA ten tlom nga in kwang ten lo siam sak puan ten lo tuam thin ma se ruang phur na hau tak zet mai sing ni sing thum chu ZPM sarkar chuan a thon vekin eng anga hla po an ruang ma ni in luma a then to ni hei wang ringot po hian ZPM hi Aizol Municipal Council Corporation a hian rural tur han mi puiten an du to ani chu tin Southern Bypass Road kong lai mek hi Aizol mi puite tan hian ava hluem henga wang hian lung le chu dar ka rei lo te an thleng zung to don mania ni che puchan zon soi ha ke po ka sia a mi pakhat Aizola pianga sei lian to khan ka piana hulama khopui chung hi kong ala that ber tumani ti kha ron zia kan ni chu ama thalak ne khan heng wa ringot mo hian AMC-ah hian ZPM hian sarkar hi an phuni TNR chwa san ram mi pui van tlang tan man dan tur a committee an rel mupa ninga April ninga khan excavator in bypass road an lai chan ta mupani kuti beng tiang u aro piani tin Aizol khope hian smart city project thoya dam do in kan ti chang tung na sa em to a MRI te CT scan te hol sang kan nei ba ka nesit sa tangin ket lab kan ti a lung en kol na big entinan hey sten voate khatyang khaman tlom te in civil hospital kan ti thei to a biofire call kan nei te hi nat nak mu chwa har sabik tan ni a private hospital te pon nei lawa an ron pang ve thin ani man join tin notice a po an nei chun pani lek om zinga kan omani chu chut yang khop chuan Aizol khopui hi kan ti chang tung to ni chu tin PMJV ke tangin civil hospital building block A le B kan sathadona tuna hian approval nei me to ni a tender kan chwa vekto chu mai chun lo kulikon mi puite ta na thulom om kulipon hospital hi kan ti chang tung dona net seats OTR ai tangin khum som nga om na ril rulam psychiatry ward kan sathar dona chu 19.73 crores manani a tin chu chau chen ani lo khum som nga bok om theina hospital changkang tak mai cheng a vai bel chi som thum pali point pasari panga crorin kan sadon boka tuna hian tender kan boy pui me kani kulikon mo pi te hian ZPM sarkar in TM emadu sakcheu hi in bia to MLA pula chwan thanga thane mai wang ani ti ka sil du chewa voitam takabula lo kala voitam taksiem bula kala he hospital sak thatna tur hi aron ngen thina chu di hlotin na alo om ta ani tin chu ba ka chuan kulikon hospital hi a in complex mun ol la tama chu wangin ngai tu na thar tam takan sienga critical care kan ti big tertiary kan ti nat na khir big en kol na ti po hi siam nan kan I ta kan soi thina het yang ang zong atan hianin veng chung te point poi mo chumi chak na min nei dir tur chuan tu na hian kan corporator candidate po hi min lo vote lin sakhi apoi mo em ani ti kan soi le du po kani kal phung thar sarkar in Mizoram pui mai ni lo
ai zol ka pui chung po dang lam na tam tak a then ang hian AMC in rel bol na po mi pui tan kal phung thar then kan tumani ti kha ka soi duwa hei puzorin sang marin athu soi te kana kira play non ro pui ka ti angai nom ka ti thut tak aron soi ni kha tuna chuan lunglei municipal council kal phung thar in rel bol na thajok kan then me ka ni chu nge kan ti chuan urban local body anti grant hi what tina inzat thevin kan sem MNF AMC-ah chuan opposition corporator te chu property tax le what fan bak an pe velo development work an pe velo kenin sarkar na kan chan chuan opposition AMC ka corporator zong po ai nang vekin kan pe don ti ka soi du ni property tax ling khom hi lungle chuan za ze la som kwa le panga chu an khon na veng develop nan kan mang zunia chu ni kal phung thar chu tin poisa man na tur po ward committee in 80% athanga local council in 15% athang arab thakin ti zokem keni chu kan sarkar ve chon ward committee kan nei vek don ward committee thuin kan kal don hi kan soi du ni parking fee lu zong hi khopui chung ti ma son nan lungle chon kan mang vek ani chu wang chuan lungle anga ma son na chak kan nei thena turin AMC-ah hian ZPM te kan sarkar apoi mo MM ani aizol khopui hian mangai taka enkol tu ma mo to ti hi sia ila voina hian he kan candidate hi trong company le han je ka du chu corporator rei lo te kum khatle chan ve ni chung khan kan ne na hian local jing a ibial te tan hian iwa beng cheng ka ti fiam tho thina chu mi om ja cho abial te mangai ani UPAC lim ena kan rambuai reng po ama awang hian chin felalo ni ta ni chu puti beng te ang het yang anga corporator tha le khathiam si thanem ngai si in ngai tlom si helai wata candidate in han nei le te kalom pui chewa chu wang chon kuli pon mi pui zong te pol om lova in veng chung ma son na tur in wat ma son na tur ta na kan candidate dom tak mai kan chuan Dr. Simel som chuangi achin sia na lukhum hi min lo vote pui theu turin in khongai na kan nge le kalome